Poliklinici Medikol unazad godinu dana djeluje ambulanta za nefrologiju i ambulanta za hipertenziju. Što se tiče vrste pacijenata koja nam dolazi, to su pacijenti koji dolaze na preventivne preglede, preventivne sistematske preglede, zatim oni kojima je negdje tijekom obrade otkriveno kao slučajni nalaz, poremećaj nekog od parametra bubrežne funkcije ili im je postavljena dijagnoza povišenog krvnog tlaka. Zatim dolaze pacijenti koji imaju kronične bubrežne bolesti, glomerulopatije i također koji imaju komplikacije drugih bolesti organskih sustava ili drugih kroničnih bolesti kao što je dijabetes mellitus. Također ovdje dolaze pacijenti koji žele metaboličku obradu bubrežnih kamenaca, radi se i sekundarna obrada bubrežnih kamenaca i ono što je važno naglasiti također i sekundarna obrada arterijske hipertenzije. Pacijenti koji su u praćenju nakon operacije tumora bubrega također su dobrodošli u nefrološku ambulantu ili pacijenti kojima je rađena intervencija na renalnim arterijama, endovaskularna intervencija kao što je stentiranje renalnih arterija ili žele neku od dijagnostičkih obrada u traganju za eventualnim sekundarnim uzrokom arterijske hipertenzije. Ovdje također dolaze često i pacijenti koji se vrte u začaranom krugu recidivirajućih urinarnih infekcija, bilo da su one uzrokovane kao što je kod žena, na primjer, često u pitanju manjak hormona ili slabost mišića male zdjelice. Zatim tu su i pacijenti koji imaju recidive uroinfekcija na podlozi kamenaca ili nekakvih drugih uzroka za kojima onda tragamo.